Kalaguay nung kalsung nipini nung nipini na polpite na Sunday service te bangdana sangtia kwate na pasien kamal pulak teji hi polpi sunga media lam azang zodeu le ite zodeu polpi te khatfe gen khopna nei sukting hi hang khana en sukpa ting hi leng sungunaw dakdung venga ong Grace Baptist Church te na hi le tulai taka ezomi sunga pasien zatsak a hi siatela ka khat a hi event thangkhan thon sia thangkhan thon ya tapa hi salom thangena Grace Baptist Church dakdung sungunaw dakdung venga pasien tugen na nei the hi chi thu ki za hi un sunga pasien kha siang thuinom pi ina nom ki sama ma hi chi thu ki sa hi to khet bek tham loina munlai zaion zupisi te na hi le senior pastor hi Reverend Thangkhan Khai se khai puina pasien kamal to han thon na ne ya bek thamlo hi un sunga mithak tampi jong ki khomin aki khom mal kha simina pasien kha siang thom pi na to nom ki sama ba hi chitu ki sa hi to khit takte leipi call pi leipi venga oma hi agape mission center agape ajithena jong hi le senior assist pastor hi Reverend Daniel Khenina pasien thugen na ne ya to khit takte sun call hun nai nia hi le assistant pastor Reverend David Khenina pasien thugen na ne ya hi main service le Myanmar service te a nuam takin pasien ki phat sia ja en agape worship team le music team ina pasien ki phat zia zen aki khom mal kha simin jong nom sa ba ba a pek tham lo hi un somi thak tampi jong ki khom the hi chi thu ki sa hi to khit takte leipi veng mo ma hi Emmanuel Baptist Church te na hi le pastor mang nuam ching ina pasien thugen na to han thot na petheya hiun sunga aki khom mal kha simin jong pasian om pina kinga ina duam ki sama ba hi chi tu ki sa hi to khet takte yangunga om hi FGA Full Gospel Assembly te na hi le zohuna hei zomi sunga pasien ina angjat sak ma hi siatera ka khat hi Reverend Paulian Mung Daniel Paulian Mung sungunaw daktung veng Grace Baptist Church pastor hi Reverend Paulian Mung en pasien tugen na vanei theya yeun sunga thakinga ma ba hi chi thu ki sa hi to ke takte munlaya omai munlai Baptist Church munlai ti khum por pi te na pastor Khan Suan mangina pasien tugen na nei theya yeun sunga khoya sakna hitale worship to pasien min phatna hitale pasien om pina to nuam takina Sunday service te ki zo te hi chi thu ki sa hi to khit takte kalimu leipi vengma ma hi leipi tuiphum leipi Baptist Church te na zonga hi le church pastor hi Reverend Khoilam thangina heun sunga pasien thugen na nei theya hi leipi Baptist Church te na hi le
khoya sakna pasien min phatna hi tale hi kal Sunday service te nuam takin ke zotheya bek tham loina pasien thu to again a hi church pastor Reverend Khoilam thangi pasien thu gen te zong thakinga ba hi chi thu kisa hi to ke takte kalimiu mul lai venga ma hi Goshen AG Church te na zong a hi le event thangkan thon ei zomi sunga pasien ina event lamang za saka hi event thangkan thon ina Goshen Asia pasien thu gen na main service avanei theya yun sunga zong pasien kha siang thoi om pi na kinga ina sia pa long pasien na zat sakina agi kho me mar kha simin jong nuam takina hi piak na te ki zo the hi chi thu ki sa hi to khit ba na kalimi wa ma hi Bethel Zomi Baptist Church te na zong a hi le hilai mun upa pi pa hi upa SK kin khan pawena hi Sunday main service a pasien tu gen na nei theya yun sunga hi Bethel Zomi Baptist Church te na pasien min phatna worship to hi zongina khoya sakna hi zongina nei theya ki kho me bal khat simin jong yun sunga thakinga ba a unte nuam takina ki zo the hi chi to ki sa hi to khit pa na tahan aw ma hi Harvest Church te na zong a hi le hi Sunday main service a senior pastor Reverend Dr. Kam Ngau Lian na pasien thu gen na nei theya yun sunga nawap na silani tale pasien min phatna te nuam takikinei sia a aki kho me bal kha simle pasien thu gen sia pi pa ai zongina nuam ki sama ba pasien kha siang don jong om pi ba hi chi thu ki sa hi to khit takte atop na ding ina Delhi New Delhi aw ma hi agape AG Church china tulai takina Paul thaklik lekhat ki phuana hiun sungai le hi agape AG Church te na nungkal ade ni giat ni panina ki panina Sunday na pasien min phatna Sunday service te kinei the hi patna ki khopna te kinei the hi chi tu ki sa hi New Delhi a om a hi agape AG Church pen Paul Thakia hiun sunga a hi le senior pastor dingina pastor Gin Piang hidinga to ke takte pastor ma hi pastor Vung Pi te ina hi Paul Pithaka hi New Delhi om agape AG Church a mau pastor hiding hi chi thu ki sa hi yun sunga unga deni giat ni ina ki khomman ke takte hilaya ki khom khempeu ina an kwang na kinei the a hi biak na masa hi ki khop chil na te nuam takin ke zo the chi to ki sa hi biak tham loin hi New Delhi om agape AG Church te na zo suan zo ta te ten na a hi kolpia in hoi alam nom te adingin Mercy Myanmar Construction Company apai sai na om den hi in a neo alien design tom te etlom tak le amon hoi pen le azat nom pen ding ina akilam sak den hi van zat te zong a hoi pen le atom be pen ding ina ki gel sak den hi da set na te nisimina kivil dena intek te lungkim na ma ulpu penina akineten hi toy manina zoson zota te adingin MMC phone number ni nga kwa khatsagi nga gugli kwa possible faiba adingin wa nga kwa
งาทุมแปมกว่า